is the Lord who holds our heads under the shadow of his wings. We are safe. He is the Lord who holds our heads under the shadow of his wings. We are safe. Asinibingelele bazalwane egameni lika Jesu, sicela ukunibingelele indaweni zonke lapho kufinyelela khona lo mlayezo oyiqiniso, onamandla, oshintsha impilo zethu, osenza ukuba sibuke njengalokhu uNkulunkulu esibuka. Ake sizonivusa bazalwane bami, sizothi vuka ukanye. Inkazimulo kaSimakade phezu kwakho, ugcobo likaNkulunkulu luhleli phezu kwakho, waziwa umhlaba ungakasekelwa. Kulelo khaya uNkulunkulu ukubeke ngamasibomu, lapho khona uNkulunkulu ukubeke ngamasibomu. Understand, uNkulunkulu kunamandla amakhulu afuna ukuthi awaveze ngawe. Kunobukhulu, kunobuhle uNkulunkulu afuna ukuthi kuvele ngawe. uNkulunkulu udinga into eyodwa, musukhamba ngokubona, kholwa futhi ungakholwa amandla kaSathane, ngoba khona abantu abakholwa amandla kaSathane bekhonza njalo uNkulunkulu. Kholwa amandla kaNkulunkulu yena yedwa. Yingakho-ke sihlobo sami sizokhuluma ngezwi elitholakala kwabaseFesu chapter 4 uverse 25. Sisalokhu sikhuluma nje ngaye ukuthi lahla amanga umese ukhuluma iqiniso nomakhelwane wakho. Sizokhuluma nje leyo nto ukuthi walahla amanga ukhulume iqiniso. Ke bafowethu, izolo ngiphelelwe isikhathi kodwa ngilokhu ngiyaqhubeka. Khona eminye imibuzo engizwayo, eminye ngiyiphendule khona lapho umoya ongcwele engisiza, ngiyiphendule khona lapho. Sizokhuluma ke lento bafowethu ukuthi uma ngabe sithi siyagula asikhulumi iqiniso. Izolo ngikhulumile lento ngathi ngiyenzeka ukuthi uSathane asibambe nangobudala. Uyabona lento yokuthi nje sengimdala, ngina 70 bani, ngina 60 bani, ngina 80 bani, mase kuba khona izinto engizimukela. Bafethu asikwazi ukuhlulwa abantu abangakholwa. Yes, abantu abangena uNkulunkulu. Uthola ukuthi uneminyaka ewu85 ugqoka ihili. Yes, uneminyaka ewu85 uhamba. Mina mhlambe ngithola ukuthi ngineminyaka ewu40. Yazi ukuthi angihanjiswa, angihambi njengalogogo lona ogqoke ihili. Ugogo nje ongakholwa, yabona, aligqoke ihili, uyayi-understanda ukuthi ubani kodwa akakholwa. Iyamsebenzela lento ukuthi uyazazi. Yes, mase kuthi wena mzalwane onoNkulunkulu umese ungabasazazi, yini indaba ufike kanjani lapho? Ulahle iqiniso, ukhuluma amanga. Yes, kunamanga bazalwane esiwakhulumile nje thina esesibadala. Ngiyazi sihlobo sami ukuthi mama uMnguni phela lento ngiyayizwa. Vese uSathane uma ngabe ekulethela amanga ufuna ukuthi uyizwe lento, ubobuza kuEva elethelwa amanga. Lithi iBhayibheli uSathane esekhulumile, uEva ebona ukuthi lesi sihlahla lesi sinxanelekile. Uyabona, silungela ukuthi sidliwe, ngoba uSathane uma ngabe ezokubamba ukukhombisa izinto oyibonayo nawe ukuthi ziyiqiniso kanti ziyamanga. Uyazi uSathane ukuthi ngamanga uzontshontsha iqiniso leli onikezwe lona, uzokwenza ukuthi ungaphili kulo. Uyabona, yingakho-ke bafethu ake sikhulumeke. Ngiyazi ukuthi inyakazisa abantu abaningi, abanye futhi phela bayifundele. Ngikhuluma kunodokotela la, kunonesi, kunama-social worker.
uyabona abantu abayifundele lento lena abaziyo ukuthi ngomuntu kwenzeka ukuthi nokuthi manje mama uMnguni wena ukusho kanjani lokho siyazi ukuthi umuntu uma ngabe sekhulile nje uma ke waqala waba na 50 uyabona kuyenzeka ukuthi akhohlwe uyabona nanokuthi bafowethu senisho ukuthi uma ngabe ukhohlwa uyazi ukuthi kunamaphilisi owaphuzayo uyabona kunezinto oyiphuzayo ezakhiwe ezenziwe nje abantu kuthiwa ngaziyenza into ukuthi ukuze imemory yakho ihlale ikhumbula uyabona bafowethu nithini ngoNkulunkulu wethu yes uma ngabe kukhona izinto ezisiza abantu ezakhiwe nje ososayensi uyabona abangamfuni uNkulunkulu uma ngabe sinoNkulunkulu ophethe ososayensi yabo abaphasise lezi zinto ukuthi zingakusiza zikusiza isikhashana uma ke wawayeka lawo maphilisi usuyabuyela futhi ekukhohlweni yindaba ungathathi izinto zasezulwini yindaba ungathathi izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu bazalwane liyimedicine lona lilodwa lamaphilisi lana ohamba uyowathatha uwathathela ukuthi awufuni ukuguga uyabona ayabiza lawo maphilisi uma uke wawayeka uyawohloka yindaba ungathathi izwi likaNkulunkulu uvumelane nalo uyabona ukuthi ebudaleni bami ngiyothela ithelo uyabona ubusha bami kubuyiswe njengokhozi uyazi hayi bazalwane ngoba kukhulunywa mhlambe nabantu ake sithi abanye abantu lelizwi leli balibheka ukuthi mhlambe bengumuntu wesifazane noma bengumuntu wesilisa ongayiphethe kahle ngase ngiyinikela kuJesu mhlambe bengingaseyona intombi umntombi bami kwase kuyabuyiswa yes mina ngiyakuvumelwa ukuthi uright uNkulunkulu wasezulwini ngike ngizwe abantu befakaze leyo nto ukuthi ngake ngangayiphatha kahle angikuthuma ukuthi hamba uyiphathe kabi umese uthi uzoma ngalelozi yes lo muntu wayesezonweni engakholwa wabambelela ezwini ngoba izwi likaNkulunkulu liyona yonke into athi umuntu ngamangala mama uMnguni uma ngabe sengishada yes kwaba sengathi bengiyintombi nto uNkulunkulu yini ubuyisa ubusha bakhe uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukwenza lokho engahlulwa yini ukuthi wena uthi uma ngabe usumdala nje einsukwini zakho zobudala yes uma ukhuluma izwi ukuthi baba ngiyabonga ukuthi wena uqinisa amathambo omzimba wami yazi ukuthi ngikhuluma izwi njalo yes ngikhuluma izwi uthi ke wena uma ngabe kuJesu uJesu kuthiwa akuphukanga ngisho nelodwa lamathambo akhe ikholwe lento uthola ukuthi bazalwane ezinye izinto siyayikhuluma nami ngiyazazi ngiyikhuluma lento ukuthi uma ngabe usumdala ilwele lento yokuthi ungaphuki ngoba uma uke waphuka ukuthi urecover kuthatha isikhathi eside yiqiniso ukuthi ngikhuluma iqiniso lasemhlabeni akulona iqiniso lasezulwini awu bazalwane khona into usathana sifihlele yona ngokuphila emangeni amanga iyona yonke into oyibonayo kodwa iqiniso ilento ongayiboni okufanele ukuthi ubambelele kuyo uze uyibone uyezwa nami bazalwane njengoba ngisho ngithi ngiyayikhuluma lento ukuthi zigade ukuthi ungaphuki bapha abantu abazothi uma ngabe bephukile benangezi hey bafethu mina ngiyiphilela impilo yokuhlanya iyangisebenzela lento mina nginabantu abawofakazi uyazi ukuthi mina ngike ngishawe isicapha semoto hayi ngoba singangishayi ngikhulume izwi ngithi uNkulunkulu wena uthe akuyokuphuka nolodwa lamathambo ami uma ngabe kuJesu engaphukanga amathambo akhe nami angeke lize liphuke uyazi mina ngiyayikhuluma lento ngithi ubhlungu angikuzwa ngisho ngilimele mhlambe ngiwile ngithi Nkosi ngiyabonga ukuthi angeke ngize ngiphuke nobhlungu futhi angikuzwa inamandla into oyikhuluma yingakho sizothi khuluma iqiniso ngoba impilo yakho iboshwa amanga wena kuyenzeka ukuthi ushayeke uwe njengomama uMnguni umase ukhuluma lento ulokhu utshena abantu ukuthi nje ngiwile idolo indlela elibhlungu ngayo
Umama uMnguni uthi uma ngabe ewile elizwe idolo ukuthi libhlungu, angiyikhulumi mina leyo nto ukuthi kunedolo elibhlungu, angiyikhulumi. Ngikhuluma sengifakaza ukuthi uNkulunkulu ungenzele isimanga, ngiwile ngakhuluma lento ukuthi angikuzi ubuhlungu, idolo lami li right, ngakhuluma ukuphila. Hayi bazalwane, ngoba ngizozenza ngcono kuwe, ngizofakaza ukuthi leli iqiniso engilibambile. Yes, ukubambelela ezintweni kaNkulunkulu, ubambelele eqinisweni eliyokukhulula. Ngicela ukuthandaza nomuntu othi impilo yami angaze nginikele kuJesu. Uma ngabe ukhona, ngicela ukuthandaza na uyamdinga uJesu, le angeke uyenze ngokulunga kodwa uyenza ngoJesu. Ngicela ukuthi usho emva kwami uthi Nkosi uJesu, ngiyakholwa ukuthi wafa, ngiyakholwa ukuthi wavuka impilo yami namhlanje, nginikela kuwe Jesu, ngiyakuvuma ukuthi ube inkosi nomsindisi empilweni yami. Amen. Sizothi isidalwa esisho kwaqala kudlulile, bheka sekuvele okusho, ube nosuku oluhle, uNkulunkulu akubusise. Amen.